Эшпе хүделеве хадер комплекс спортпа тусызен ишне юстерме, шамрыксене сывы бурны шергене пығынмағын ықтарать. Шул зеренех нормативсене бараганзен шуджи үссе бұрать. Тебір жол куенбе кашни муниципалитетрах ядарлы лабам болмалла. Россия спорт министерстве бегеле жүлін әшпей хүделеве хадер нормативсене бурнышлаган зем валли лабам зем ялдыры езінжеде егебінде шерім вишімі шулченю жашын. Шан бегех белые камни физкультуру басывлыға жерепредеген центрда вара Артек губернаторзен лагере проект пагеле жүлін шамрыксем аслырақ шулды зем хозине спорт әзізінже дәрісеме бұлдарыш. Он бірге жакунзенже республикари спорт министра Василий Петров пәлдерді. Әшпей хүделеве хадер комплекс нормизине онышлы бараган медальбе ылдым балы бажыслаща. Федерация операторын рейтинге дорых пөлдерге кадарду келе жүлін Чувашкейн ГТО нормезине бурнышла себе херахпиллек машвырындан шеремжичимыш таран житне. Вун бар бинет вачер ытлажин хойне дәреслене. Шулдалық пушланыранба вун вижи бинетлажин эшпей хүделеве хадер комплекс ханықтары візіне бурнышланы энде. Тәрлі предприятиевой хураганзем влаштыды мінже дорожаганзем шак юғыма керзе кайрыш. Шабахта республикари тәрлі халықын культуры парлежевізенде әшпей хүделеве хадер комплекс нормезине парзан лайық. Кері республика Буштығы Олег Николаев, республика Гларумбалли Регина Кубайкина Павел Иритков.